Zdravo svima ljudi, danas ćemo igrati Clash Royale. I ako vam se ovaj video svidi, obavezno bacite like i subscribe-ajte se na kanal, pa ajmo da počnemo. Inače, danas sam otvarao ovaj crown chest. Znači, igrao sam dobro protiv i dobio sam ovo, Lava Hound i koristim Lava Loon deck jer nema baš dosta karata pa sam ih zamijenio sa neke. Ovaj deck je stvarno dobar, jedno sam odigrao, užasno je dobar. Ako ste u areni 4 imate Lava Hound, Lava Loon deck, radite. Predobro, sad ću vam pokazati. Evo. Nekakvom kineskom klanu je. Znači, za Lava Loon deck treba dosta znati kako koristiti. Ja sam ga tek danas napravio. A zakon je, znači, predobro. Tak mi je napad uvijek. Početno. I obavezno napišite koja je vama od svih karta najdraža. Meni je osobito Lumberjack. Iskreno. Meni je Lumberjack najdraža karta. U cijelom Clash Royale. Ne ovako od Legendary, nego baš u cijelom Clash Royale. Meni je najdraža Lumberjack. A obavezno i vi napišite koja je vama najdraža. I sad možemo napraviti Lava Loon napad. Dobro, ovdje će mi otići tavar, neće se ništa frustrirati. Sad ću staviti Lava Hounda. I čekam možda dva eliksira za baluna. Ajde. Čekam da ste Skeleton Army. Sigurno se pitate zašto baš Skeleton Army. Zbog ovog da mogu da imam minione sa strane. Na next sam minioni, onda sam oskarni. I vidite ovaj napad, znači Lava Hound i balloon. Najbolji napad. Znači ovdje je Odishel Tower. Loon posta. Da, znate li. Znači Lava Loon deck. Preporučujem ga. Zato mi je, znači, napraviti se ovaj deck, jer ovaj deck profesionalan, znači, dobar deck. Znači, ovdje 10 milijone. To. Dobro, ovdje mi sigurno nema nešto tavrnije. To moji milijani. Dobro. Idem sad Lava Hound. I balon. Hajde. Ovdje sam izgubio. Nema šanse. Ovdje. Ovaj Pelik ima dosta dobar deck. Well played. Good game. Ajmo dalje. Još ćemo odigrati 2 ili 3 battle. Još ćemo odigrati jedan battle. Možda. I možda je dovoljno. Kada skupim još 40 coinsića, napravit ću klan, je važno dođete. Znači, ja bi ovo najviše želim. Ovo. Ne ovo, nego ovdje 40, za 14 tisuća. Ali nažalost ne mogu. Imamo battle. Da igrati jedan povrat. 1-2.
Naš moguće da smo još sad gotovi. To mi je malo teže. A telefon se dovodi dva iz tih rana samo da haunta. Ja ću da što uzem. Jer sam čak na prošlom akontu, kada sam na YouTube, sam još imao jedan akont i njemu sam dobio iz Crown Chesta Graveyard, gdje sam bio na 6. Još nemam taj akont, nažalost. To je sve... Ma ne baš. Velika peka meni baš nije jako dobro karta. Zato jer znam od nekima, znam ovocima, ali nije baš jako dobro. Jer peku sam dobio inače iz Crown Chesta, mislim. Ne, iz Free. Iz Free Chesta, znači. Ovo je nekad dosta dobar, ali ako protivnik ima, na primjer, nekog jakog tenka, na primjer kog golem. Golem je jako dobar tank. I ne samo koja vam je najdraža karta, da pišite komentar, i koja vam je najdraži tank, building i spell. Meni je najdraža trupa Lumberjack, tank golem, spell, kako se zove, ček, zaboravio sam ime, ček, gdje je sad taj spell, Rage, Rage, mi je najdraži spell, building, mi je najdraži, ček, nema još nekih buildinga. Najdraži mi je ček, gdje? Dobro, nema to kad a najdraži za spell sam rekao i to su mi najdraži. Sigurno se pitate zašto, pa mi je baš Lionheart najdraži building. Zato jer njega je draži barbarijani, a to je meni dosta dobro jer ovo je obična prva legendarija 5 eliksira. Ne isplati se, radi se bolje da ti 10 eliksira. I to je bilo to od ovog videa i vidimo se u sljedećem. Pozdrav!